Sitruskeun ngoge Injil Yohanes. Yohanes pasal 3 gendari seuh kita ayat 22. Mekapkeun Yesus ras Yohanes peridikeun. Kenca bagi laus Yesus ras ajar-ajarna ku daerah Judea, dekasiti ia ijai ras ajar-ajarna. Jana mempridikeun kala siteuk. Yohanes pridikeun mempridikeun di Ainon, deherkeun kuta Salim, sebab ije melalalau. Enterem kala reuh dahi ia gelah ipridikeun. Paksa sei Yohanes lenga ipenjarakeun. Piga-piga kala ajar-ajar Yohanes rubat. Ras kala Yahudi karena aturan pembersihan rikutkeun agamana. Maka idahi kala enda Yohanes jenarinina, "Oh guru, ingat dukang si ras kambarenda, ingat dukang si ras kambaru enda ilepar lau Jordan, tingen si ituriken duman kami karena ia kenduari ia pe memperidikan cana enterem kala reuh ndahi ia." Berjawab Yohanes, "Kai pe labo idat kala adilakin di bata merekenca manbana. Kamjine jadi saksiku. Maka pernah ngeku katakan, labo aku raja penampat si ijanjikan di bata tapi aku isuruh di bata leben asa ia. Pengantin si dilaki kap empuna pengantin si diperuk. Sinaruh si dilaki tedis dengan megi-megi, canah meriah ukurna asum ubegina suara si empoe. Bagimu pe aku genduari tuhu-tuhu meriah kal ukurku. Ia mearus lebih ipehaga, canah aku lebih ipekiti." Enda cerita antara murid-murid Tuhan Yesus ras murid-murid Yohanes. Sada bagian ijenda ikatakan kenca bagai laus Yesus ras ajar-ajarna ku daerah Judea bekasi ti ia ijei. Ijei ras ajar-ajarna cana empridikeun kala siteuk. Jadi Yesus pe enggo pridikeun situhuna labu ia empridikeun tapi ajar-ajarna nge. Yohanes pridikeun pe empridikeun ka Ianon. Deherkeun kuta Salim. Sebab ije melalalau. Enterem kala reuheun dahi ia gelah iperidikan. Yesus pe idahdu enggo pridikan kala siteuk ajar-ajarna suruhna. Yohanes pridikan pe tetap dengar ka ia bagi si biasa mempridikan kala si bertobat. Pasasi Yohanes langa ipenjarakan. Enda ngatakan soal waktu. Piga-piga kala ajar-ajar Yohanes rubat ras kala Yahudi karena aturan pembersihan rikutkan agamana. Jadi ajaran Yohanes pridikan ras ajaran agama kala Yahudi si ilik ijei laseri. Maka rubat ajar-ajar nandai.
Maka idahi kala enda me Johannes jenarinina o guru. Ingat duka nge siras kambaru enda ile perlau Jordan dengan si ituri kenduman kami karena ia. Jadi bahas situasi enda idahi kala enda Johannes Pembaptis ingat duka nge mengenai Yesus. Dikatakan, oh guru ingat duka nge siras kam baru enda ile parlau Jordan dengan si itu di kenduman kami karena ia. Banlah ingat. Genduari ia mempridikan jana enterem kala rehendahi ia. Enda menceritana. Enda menceritana si ipesih man Johannes peridikan maka nggo enterem genduari kala ndahi Yesus. Uga nina Johannes jabab Johannes kai pelabo idat kala adilakin dibata mereken caman bana. Pertama jawab nakai adila dibata mereken caman bana labu bansi kai pedaja. Ula atendu megendek bicara buena pe bandi batange mereken caman bana maka nggo enterem kala rehendahi Yesus. Endam jawab Johannes Pembaptis. Maka kita pebancing kai pelabo idat kala adilakin dibata mereken caman bana. Enggak situliskan kau. Adilah dibata mereken caman bana. Jadi Johannes Pembaptis megegeh kal kini terkena di batang mereken maka naban cirehen kala ku Tuhan Yesus. Kamji ne jadi saksiku maka pernah ngeku katakan labo aku raja penampat si janjikan di bata tapi aku isuruh di bata leben asa ia. Labo aku raja penampat maka man ia mekerina nareh aku persuruh-suruh kenangan encage leben ia asang kenaku. Aku persuruh ngenca. Makana labo salah. Iya. Labo aku raja penampat si janjikan di bata tapi aku usuruh di bata leben asangkan ia. Endam jawab Johannes Pembaptis sepeduakan maka lanjut kena pengantin si dilaki kap empuna pengantin si diberu sinaruh si dilaki tedis ningin megi-megi janah meriah ukurna asum begina sora si empoe bagaimana aku genduari tutuhu meriah kalukurku iya harus lebih ipehaga karena aku lebih ipekitik. Dikatakan Johannes Pembaptis maka kedudukan bagi kerja-kerja demu bayu pengantin lid sinaruhna aku sinaruhna ngenca labo aku raja penampat aku sinaruh ngenca iya ngisi empo maka aku begi meriah kal ngeukurku adi enggor buena kala reh ku iya sebab ia ngeempu. Nah jawab Johannes nggo dua sitah kadang dai labo aku raja penampat si janjikan di bata
Tapi aku isuruh dibata leben asang kenia, maka ku iya ngekubah bakala, maka ia harus ras belinna, aku harus ras kitikna, bagi turi-turin kala empo, aku sinaruh ngenca, si empo ndai ngesi penting, gonjumpa ia ras pengantin nandai. Si pertama kali ndai katakan na, kai pelah bodat kala adilakin di batam mereken zaman bana. Teruskan Yohanes Pembaptis mengarahkan kerinana kala sirih man bana, maka ia rihna ibas di batanari, maka narulih ia. Akulah beraja penampat ia ngeraja penampat maka man bana ngekrina nakala reh. Ia harus lebih ipehaga, jana aku lebih ipekitik. Jelas man kala sirih ku Yohanes Pembaptis nurikan maka Yesus si lebih penting asangken ia. Teruskan ayat 30 sadana. Ia sirih isurganari belinen asa ICP. Enda si petelu kene. Sirih idoninari doni empuna. Ia ngerana karena silit idoni. Tapi ia sirih isurganari ibabo krinana sinasalit. Nggo si inget kal, maka Yohanes Pembaptis isuruh dibata guna naksikan kata enggo jadi manusia. Enggo siteh Yohanes pridiken eme pesikap dalan gelah kerinana kalak bancireh ijakari Yesus reh nggo mekerinana kalak ngalo-ngalosa. Maka Yohanes pridiken naksikan isekin Yesus bas bagian enda. Ia sirih isurganari belinen asa ICP. Akulah bo isurganari. Maka Yohanes pridiken labur isurganari. Ia kerehen anak Zakaria dan Elisabet. Tapi labo ia isurganari. Tapi Yesus isipela pernah nangkis ke surga selain anak manusia sinusur isurganari. Ia sir isurganari belinen asa ICP. Kayalah senang. Sirih idoninari doni empuna. Yang rana karena silit idoni. Kai kinda cakap idoni. Kai kinda begindu bas cerita enda cakap si doni. Nggo buen kalak sing ikutkan Yesus asangken sing ikutkan Yohanes pridiken cakap doni. Kompetisi apa ibuen murid-muridna. Cakap doni. Rek nina Yohanes pridiken cakap doni nges cakap kenduena. Maka di kompetisi sada hamba Tuhan rasa basi berikutna cakap doni. Ia sere isurganari belinen asa ICP. Sere idoninari doni empuna. Ia ngerana karena silit idoni. Dindai kam ngerana Yesus. Mana ma bagindai? Piga-piga kal ajar-ajar Yohanes rubat ras kala Yahudi karena aturan-aturan pembersihan rikutkan agamana. Maka idahi kala enda me Yohanes enda cakap doni kapken si cakap kenduena. Maka rubat kala enda soal agamana. Soal kuga cara membersihkan antara Yohanes Pembaptis ras agama-agama silit di dalam waktu Yesus ndairih. Isesiri isurganari belinen asa ICP
Yohanes Pembaptis ngaku iya surga nari di bata mereka caman bana aku labo raja penampat maka iya belinen asa kerinana si idoni enda sireh idoni nari donim puna iya ngerana karena silit ini kalak sireh ndai bandat najababna situliskan ka itu dikena ka karena kai si enggo idahna ras kai si enggo ibegina tapi isi pela itu dikena karena kai si enggo idahna ras kai si enggo ibegina tapi isi pela tek nandangi si kata kena si surga nari itu dikena mengenai kai si idah na isurga. Maka agama-agama sangi cakap doni ngekrinane cakap kena soal pembersihkan lah, soal baginda lah, soal lau gaya bersihkan peraturan agama na cakap kena ban iya idoni nari cakap doni cakap kena. Tapi iya isepela pernah isurga nari, isepela pernah nanti ke surga. Selain anak manusia si nusur isurga nari iya itu dikena karena kai singgo idahna ras kai singgo begina tapi ise pelatek nandangi si ikata kena sambung naka ise tek nandangi si ikata kena ikut iya ku kena maka dibata benar kap Injil Yohanes terang laban si talu iban gelak. Maka lit kalak sila tek tapi lit kan kari kalak situ. Isi tek nandangi si ikata kena ya ku kena maka dibata benar kap. Enda menjawab Yohanes Peridikan sabab kalak si isuruh peseh kata dibata canah manbana ibreken dibata kesahna alus serta maka nggo belinen si tikal kai ban si isuruh dibata ibreken dibata manbana kesahna sila tersibar. Jadi bancing si begi Yohanes Pembaptis akui nakale. Maka Yesus dai galang ganjangan belinen asangken iya ban iya reg isurga nari rasaman bana ibreken. Sabab kalak si isuruh ngepeseh kata dibata janah manbana ibreken dibata kesahna alu serta maka alu kesah dibata si ibre kendai man bana alah iya peseh maka buen kalak ngikutkan Yesus ala senang sabab kalak si isuruh peseh kata dibata janah man bana ibreken dibata kesahna alus serta bapa engkelengi anakna tanah kerina indesken bapa teruh kuasa anak sambung ka isetek man anak ya lo kena me kegeluhan situtuhu silar kerikerin tapi si ngelawan anak asandigan pelangalokan kegeluhan si rasa lalap jana ia lalap teruh hukuman dibata. Jadi bagian cerita enda ditutup gelap ras terang lit 6 dah jenda kudah adikubanta tatan si pertama kali ni Yohanes Peridikan si pemena mekakan dibata merekenca manbana adila ibreken dibata
kai pelabu banci sialoken. Aku labu raja penampat ia re isurga nari. Ia si isuru maka manbana ibreken makesah si badia. Alu serta maka banci pesehna kata di bata. Maka sambung naka bapa engkelengi anak maka ibreken nama kerinana rahasia naman bana. Tapi sing lawan anak asandigan pela ngaloken kegeluhan si rasa lalap jana ia lalap iteruh hukuman di bata adi enda ogenta bancinga piga-piga siantusi lagi kerina nakal si pemen nakal rubat aturan-aturan agama antara murid Yohanes Pembaptis ras aturan-aturan agama silit ije mengenai pembersihan kugama karena ia badia. Endang dalam zaman dai. Maka si peduakan ka adila ibreken di bata labo banci kai kalpesialokan. Menjage Yohanes Pembaptis ngaku labo iya raja penampat maka meriah kalakapna adinggo begina simpureh Tuhan Yesus meriah kalakapna ban ia hanya pesikap dalan. Maka sambung namu petelukan ayat 31 ia siri isurga nari belinen asa ICP payung ganjangan nge Yesus bania reh isurga nari Yohanes Pembaptis reh idoninari. Maka manbana masih iutus di batandai ibreken di bata kesahna si payo. Maka banci ipesehna kata di bata maka sanga ipesehna kata di bata gelah banci kala tek gelah kerinana kala si tek man anak dat kegeluhan si rasa lalap adi Yohanes gelah kala ndai pridikan janah jerang enca tapi kerehen Tuhan Yesus gelah kala si tek man bana dat kegeluhan si rasa lalap sabab kalak si suruh nange peseh kata di bata janah man bana ibreken di bata kesahna alu serta bapa engkelengi anakna janah kerine desken bapa iteruh kuasa anak isetek man anak ya lo kenama kegeluhan si rasa lalap sila erkeri-kerin. Tujuan kita ngoge pustaka si badia gelaseh kita tek man anak kata jadi manusia adi tek kita maka rulih me kita sidat me kegeluhan si tuhu-tuhu sila rekeri-kerindai tapi si ngelawan anak jadi jenda lit tek lit ngelawan tapi si ngelawan anak asandigan pela ngaloken kegeluh situ husi rasa lalap jana ia lalap iteruh hukuman di bata si barendang inca banci si oge endang inca beluh ta ngoge pustaka si badian dair ras kitar tutup bagian endang inca yang ke kami maka tuhu-tuhu nge Yesus reh isurga nari janah kala situ man bandu dat sama kegeluhan si rasa lalap tapi man kala si ngelawan lah pernah idah na kegeluhan tapi hukuman di bata tetap ibabona ujur kamu di bata si enggo ngerana man kami adilah kami tu berarti kami ngelawan bas kami ngelawan hukuman di bata tetap ibabo kegeluhan kami sekala-sekala. Ujur Tuhan kami Yesus kamu si iutus di bata belinen asa kerinana maka cakap surga ikata kendu man kami. Amin.